sochengthenta sport association pen dalamara range selang si swimming ti picnic sport along thengpi arong kepon lakha kretroksi sochengthenta keparlo rongmongve swimming ti arong deopani alangroi along isi mesen picnic sport kepameji aphan pura ja semet sochengthenta sport association atum matha ponsi jakong ni phai kretrok arni kepang thirlapen mesen abin ke do athengpi arong hei hui eponlo bangso kepang thir thengpi arong ke epon asai along dalamara range along ranger koida timung tame laki isi mesen asai chenam lopu chini pamesi SDSA atumalong amena staff afan nangche toy pen kepang thir lapen thengpi arong ke he hui along tame SDSA atumalong pachera pachetodun pen sai do antame mesen pen pachun ponlo lapen lapu sochengthenta sport association along ame phu puru terang lapen kongchun bang jiten be atuma phantame ongdung araratum lapuson kemesen asai ke deng pon thega pot suri ke akero pipa jirpon lapen lapurong mongwe town chairman sonaram terang KSA bidisar dhonsing terang dalamara range pen kebang BO prasanjit killing James Kramsa Rat Cyclem Dorsing Kramsa soil department pen junti teron pi Rat Cyclem Lokhiram teron forest Ramsing terang lapen ongdung bang pharo suse thek reset amulugatum tame cherap chito dun pensi mesen pen sai pachun ponlo bangso sai long pu aramulugatum kopia posi mena sai chi olapen bangso sai along ari enduna retma laki athe sochengthenta alongke picnic sport puge na hokadim ta avedet asonsi dolan sita ladak rongmongve swimming ti arong alangroi alongke kaike ta wing gulaghat churhat nogong guwahati tinsukia lapen foreigner adet pen kewang kajironga nangkelanga tum anta kajironga along juidet langdet aphilote lapu karbi anglong anathu nanglu chok pen lang kachinglu lapen nanga chutun nanga chodang lapen ninga cheparong kaike armu chimit me pina sonsi do lasi po anardi amun anu tin tame che en ponlo laso along karbi anglong autonomous council mate jassemet karbi anglong tourist department kachipa hempu pon em rites ing hitame nang humri vekta pusi sochengthenta arat mate rongmongwe rongagora aratun chuning report sochengthenta pen pherangke jirsong tipen piutana pale chalo jo ahok pet pen ke ni tum sochengthenta sport association pen sini tum chingwai lo committee don chingwai sing sai pen si ni tum committee dat ke un idet ji posini tum northern red range dolamara iskarbi anglong angli tum ranger ake hai sir koida timu pen alang ni tum chingwai sing sai si laso program ening lo tame alangli towe het tame ni tum hanang khobor ang chipilang tame alangli tum meeting do ko jeni alangli bang chitong ni derlo asi alangli represent ke hai bidwisher prasanjit killing phansi nak chitoy do ni lo ta la bang ke ni tum chingwai pamlo patumi het tame ni tum local emisi tame dang na humri lo na humri pen ni tum la penon kibang jia por tame ni tum la tourism am ake hai sir retesting hi pantame tum chitong namji so puthak dak la tourism ke bang tum kelang langa chingdu pendang lok lahai tum matai tum kitun ke dang pendang lok lahai ta kichithik poni tum do la pendak ason kelang me athai do piklang len tum rong moi longke langkang tong son ta langsun do la pen arnam langsu puta hidipi le hadak le tam ta kelang mesen son langsung do pik la hini tum nan tum media ko te be chuning ri lo ke the ge ding tum bikhe ko ni tum local embassy phanda chuning ri lo la pen akhai tourism em phan mai chuning ri lo aso nan tum media jo ke si na humri ra ni tum phan dak la tourism kangni ke sangadim anso se alang tum pen me council ban me nang kerab ji phansi ni tum chuning ri la jasmet la chutun chudang ahem abang la bang ke ni tum non ako puthot pini bang ke ni tum la thengpi thengphang ke phansi chithik lo next ni tum ela so puthak ta me tum non chingbai bom lo prabjin pe ni tum la ke chutun chudang phan ta me tum thik pi pu si ni chalo ni tum pini thengpi thengphang edet pe na phi ke okol ni tum edet ke chokche asila so thengpi ki parengi po ke dak local lakai slimming ti pendang lok ma pu timung arong la pe timung rong da de lo ni tum la rong moe ayut artin tin manda la so thengpi
kepameji kelang chariji fan ke ni tum mane tuning rilo anotin fan tabe তা চুৰৈ কৈছে ক'ত পৰা আহিছে আমি কাজিৰঙাৰ পৰা আহিছোঁ আৰু আহি পেলাই পৰিৱেশটো ইয়াৰ বৰ ধুনীয়া পাইছোঁ আমি আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টকো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকে ইয়াত আমি দেখিছোঁ বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী চলাই আছে তাৰ বাবে আমি অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰ্বি আংলং ফৰেষ্টক আৰু অসমক ধন্যবাদ এতিয়া মোৰ বন্ধুসকল ইয়ালৈ আহিছিলে কাজিৰঙালৈ গোলাঘাটৰ পৰা আহিছে কিছুমান যোৰহাটৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকক ফুৰাম বুলি আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ আৰু আচলতে জেগাটো ধুনীয়া সেইবাবে আমি কোনোবা আহিলে ইয়ালৈকে কাৰ্বি আংলঙৰ এইডোখৰ জেগালৈকে লৈ আহোঁ আৰু আজি বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী হৈছে গছপুলি ৰুই আছে ইয়াত তাকে দেখি ভাল লাগিছে সেউজীয়া কৰি আছে চবফালে ঠিক আছে আপুনি ক'ত পৰা আহিছে বাইদেউ মই গোলাঘাটৰ পৰা আহিছোঁ আমি একেলগে আহিছোঁ একেলগে আহিছে ইয়াত আহি কেনেকুৱা লাগিছে খুব ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো বিৰাটেই ধুনীয়া আৰু ইয়াত বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী হৈ থকা দেখিছোঁ গতিকে বহুত ভাল লাগিছে তেওঁলোকে খুব ভাল পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে এইখিনি জেগালৈ অহা নাই কিন্তু আহিছোঁ আগতে কাজিৰঙালৈ এইখিনি জেগালৈ কিন্তু আজি প্ৰথম আহিছোঁ ঠিক আছে থেংক ইউ থেংক ইউ